ngalit mangkin buku Coba siro, kenan. ngalit Siro nalit. Kunalit lanang apa istri? yang tadi rasang nih kurus darah Ini kisi yang menang nih kurusan. tadi menang nih Ya, ada menang Ada rai tekan, pada rai Iki ampun pun. Jajang. Sirang lawan niki dua sama bu Dua ti. pun Waton yen pojol tadi patah dua ti niki tadi pemagi niki yen tadi raosang pinakan nekaltot yen tani nikarudo sang wawu pun niki sampurao Nggih. alah Merai. Kita kencet ngedot reng pemasarang yuwo amangkeng awain kewantan rau hete jadi ngedot ke pemasaran nih bacang ini kan pemagi mewali dengan napi ngeranang napi ngawin kewantan sedurung pacang lantur ciri dumungnya Cina kalpicang dua ti dumung arat Sing gitu ini ah. semedon ya Ton wenton Ampun selas. alah wah tarare jiwa reng pamargeng mawale budale ajowo kading mangkeng wayen yen baosang mangda tata dini wati mawali dengan kadi cirawa Ampun. ada yane aboya wenton sangkanang kepintalango ada sepangewangan dan yang sangkan wentan kepintalang kesisipan nyen kal nyayutang sira kal nyayut Sami niki kan ampun oke. Ada rai bandar iki cucu ampun enta. Sami kan Sami kan sabun cucu juga. yang pun sarang kudu ken Itu hari bego pemerintah iki ada ampun rai ampun enta. ada menang ning sing macapa Ampun kita. Wendan sangkanang apa maton banyak wendane babeki yen raosang boyo nyen semedon wendan yang kalen boyo nyen banyak wendan yang kalen dan wendan nih sampun mewasta galang yusang sampun
manut mawali budal dados raos ang pojol sampun manut ang yusu sampun manut ang pawanang mawali budal kadimangkin kewandan rita kalau pemagi menoko plenceni ken Iki sampun kawentan iki rai. ken memadi jadi sing nang urut Rai. Urut niang Oh. iken mawali Mai ampun. ada tenang urut Niki ampun. anakku Cucu ampun kompiang ampun kami bonus tahun ampun iki ada nyane mangke nianya mawale sampun yuwa marasa wa seneng mangke yang mawali pesenang sanya Menapi wentan gede kita nak. Napi kalau wentan suwe niang nanang sungkane jowo poniki pangdan suwe niang di pesulap ini nih napi kalau wentan kalau ini. niang campur memagi man pun napi kal magiang sini niang kal kengken niang mangkin kal mayaso niang kal pupot ni niang nih Kapelbon. tadi pengansan orang yang lagi pupuk tangan Pertama keadaan anu Kawan. dan niang kal plebon Limang dino. Di main udah Ada limang raina. sakewansan uno kupakarone apa ngabana padot kini Upakaro pang bener, pasang makidiang kan upakaro kenana, yang pang bener upakaran yang ini. sarang nanya Karena Yo aku nimo ngarean makin cepat. sarang hayo pamdelis. Napi ke kayu Kayu dan cucu. Kompiang. Mangko Maka upakara ya bang yang abang manut jua jening upakara ya pang manut en kadi daoseng yang dita kalem harian ngayap nih do besuwi karya nang ayab nih dado sengkurang karya nang yang ayab nih yen dado pinunas tiang panganyar panganyar jadi kewalet do jadi yang bangang idih pinah ketumpang nih katos yang kadi rasa yen duduk yang karyan yen yang nih kene beli nih ayab bang yang yen kami yen banten jo sekadung tuh kadang mau yang kami ini kalayap yang kadang beruning jak Benda nggih pening ada ceritanya sarang nek kene panganca pangantar makayo Ada cucu panak tuna sita Jadi makin orang pandang sama. boleh. lawat adaret are ngopo karep pamarasane niang ajua anuku karo pindah ke pemerhati yang nuku dan kayo niang ulamnya
Jawa kule ngabawi kan kayo niang ulam ne guleng bawi titik Pemerasa tuh. yen boleh ne putih kadang dan jamul yang penting putih Pemerasa nggih sarang. Allah wa reng pa kolam yang nalor mangken pa kolam ne nah oko ne lanang jadi man pa kolam ni apa kekaryana Tablo ni kita. Tablo karyan kan cucu dia di bawah. Bang Patah jadinya ada kayo takut itu kentan. Wandangan apang kudang sampun modablong pangkudo pemetablo ring puri yen dumun kadang patu-patu jak dipuri Pandan patut gua niki do iwo lanang kentan pepesan di tantan burun mau ini iwo lo ada yang tablo talar mungkin ada ini karyan tablo talar Sapu napi. yen kadiraosen kal ngobah ne madan Prabu peti ngobah Prabu robah pokolam ne dumun mapan kadi bawasan pinakeun yang busan lemu ne dumun-dumun kan lemu mangken ngobah Prabu nah manut ring pemadi mapanguning jeneng ring kawitan nah dicat kalau mau penguning ring kawitan napi suyakin pengabaan pebaktan pinakeun ring cegderon kawitan pangdan jeneng lempas ring Oh, lembu berarti. pun man mangken yen kadiraosan dumun pindah ke lembu ring kawitan mangken obah jeneng raris ring pemargi ampun iya tak kalau ngobah jeneng ring po Prabu pasirapang oleh jeneng matur ring pindah ke kawitan nih Entah niki dah lingsir di dalam gumun nah niki ampun yen kadi pojol maksang rago jeneng kuning maksang rago ngunding ang pemargan jeneng mapan yen kadiraosan ring sejeron pindah ke sangawerat puri gitu rasanya tarunangan tablo nih mapa niki babatan saking pengingsir rauh ring kawitan ampun niki wantah lemu nih mang Nggih, bertemu je. Nggih. wantah nuna sampura jeneng ring kawitan nuna sampura ring kawitan mapa ne dumun iwa kana pengidik iwa pengidik watane yen patok ke jeneng iwa seneng mengkuaca putih jelas iwa pindah ke ngarsang kuaca putih yen jani pindah ke niang lantas patung jeneng aja iwa sesing kecunuk pindah ke pemadi niang sesing kecunuk sarang lingsir-lingsir niang matablo lingsir-lingsir melemu lah ditutan pada kecunuk ring sunia yen dados te penunas pengidih niang ken putu-putu pangseng terus ngobah jeneng pangtan jeneng pemadi yang aja gang mewali ring sejerono pindah ke Prabu yen kadiraos Prabu yen kadiraosen kan wet jeneng kadang dikemu kaje kangin jeneng enak ke kangin yang plebon kadang lemuang ya makin mewali niang cutet kadi pemadi niang nak belok niang kan kayun yang karyan jeneng tablo Nggih. Ya ampun kan kita pepang ada galang padahal mulang makarya Kau pun mau nuna semangkin kapungkor kadiraosan niang napi malih nyan wentan pemadi ring puri da jeneng muat tablo malih mapan iwa lanang nak kuning restel nah kemadian iwa en kadiraosan patut mesin lumut kan mesin iki pemadine tuanten ne can memadiang pemadi patoh sengsara Ya ampun galang kan. dia pun galang kadang mana apa nih Allah wang niang reng paneganang kadiraso joli niang kangkat yen ring pokolam niang pindah ke peneganang dan nukutan niang kadirasa joli karya jadi niang kami yen penting nih ini mangkal karyan jeneng baden yang
Oh, jadi motor jakan burung udah sudah yang Berkadirau niang joli niang kade niang danuku pang mo bade pang mo wadan niang kan yang joli niang kanggo kadirau nggih 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 alah wa tarare ya masih rame niang malepidan kepisanan ritat kala angara tanggal 22 masa putus nih ya apisan yang masih rame itu pisan Bisa ambil niko. nah kewantan yang pindah ke ide kinoko tuh ini jadi kan yang mara lebat inge patut masih ramara sampun simpang memagi ya kewantan niki kala ritat kala pemagi dia ngarse abese sania abese sania ngarsang kak kala ngarian yang pindah ke busana pese gitu ramnya bang yang ide kaman pindah ke utamane batik Islam bang yang ide sabuk lelilit kan besi Sebut Bali niko. Sabuk selam dah. Ada bebas ke? dan bebas kan wetan nih agak biru kita senang niang Berado nyaman. dah dia nak lingsin Sudah nak datang mapaya jadi. nak kentan nggih alah wot putune paling dhuwur Digong. putu paling dhuwur Oke, ampun iki tu. Degong. wajang abang brokatan selam kaden sesenengan Baju brokat. yang penting warna selam gede karena akeh kuat jauh ini mantan nah makin kepuput nih yang tadi yang matun Yang kan yang paling dorong jangan ke dan segar. Pas kini yang singdang nang bilang. yen kadi pojo lang nih yen kadi pojo lang ridat kaleniang pacang mesiram ampun ridat kaleniang pacang mesiram okone entu geng luar san jadi ngering cokor niang Keluar nanti sasar niang kacal pindah ke ngicen cening pemargi ngicen niang tambo dug geta Cokornya ada tuk teman cokor gitu. cokor di belum nanti Dulu nasi Yang segar Tidak ngomong bisa meriki yang udah maya. jangan yang dapat kaos sarang-sarangnya. Karyawan ini ange kalau mantap. niang dikogen nah mangke mewali niang uput niang wanda di plebon kan nih sayang betul niang kan kalau pindah ke mewali ke Segara nah sakewanten dan niang lingyang di Segara terus-terusan ku mangke sudah panjang puput buat niko tuntun niang ngiring niang budal di balik gede niang lingyang niang pang ditat kala cening mesodo pangidang niang iyon yak suwe melablab di Segara benan manco Bersidang. nanti nang kudang tahun kaden yang lantat memam itu nih Makin napi na konanak yang suci ya soro medaging pindah ke patut medak sini tambahan lingyang di pindah ke balik gede pada jangan dangin yang pun mungah kena dok yang mungah ini yang betul yang dan sangat ngerti emang kok berangkatnya Udah dan uangnya. becek-becek lagi. panggul hiasan Kompiang. kompiang panggul buat sampun ane pamargi mewali yang mewali lancar.